Ha a chlann na tòiseachadh le líteach Beurla léoch tro 5 classe 3 agus ní iad becan léveh a dóiseach agus an nóising becan scu. Ha chlann as na scoilse na tòiseachadh becan Beurla dhéanamh le classe 3. Tòiseach tòiseach chan ar nach gléine catna becan lí agus becan córach na leorichin hat féin. Agus ar classe cíhar cuig sé a seach catna becan a bharach. Gus na ragachas at classe seach ha gaelic an skillin gaelic agus na skillin Beurla Cuin agus ha Beurlach ge chomarische Beurla hek a chlann na chai trofeum trovian Beurla agus ha reisach ge jeravik an a chlann hich trofeum trovian gaelic gen firva an a Beurla kuchach agus ha shen kutrum a chora parent an oren an a gal oorlach nach Beurlach ge choma ach fit sin a Bí Beurlach go chearst go mas a bígi, stoch op becan a siar, ma chur ar chud clonne go fel an trovian a gaelig.